حياني نها ام مسيحية ومسيحيتي، مسلمانة ومسلمانتي، ايزيدية وازدايتي دخلنا في هفدة وتكن كيرة. يعني ديرو كده هكرقو مسيحي كتنك إيمانيا وشاشتيا نايوي واتيقو افتشتهنيت مسيحيتي تحبو جبرقو مسيح تميل دجي الشربو لدجي كشتليبو لدجي تعديبو. قافا كويك إزيدي دي ترسي أولا خود مشه نايوي واتيقو ازدايتي وسايه گرکم جداهیتی خنا براوان تشتاد هفالو. مروفن هنج مالبات آخوتين چه دبن؟ ددن دو باوریه لگوری فهم کرناوان جدایی کو باویوان. به باوریه افتخر خرن. و چاقینا هر کسی باورمند. مروفن هنه باوریوان به خودینای و به اولانای. مروفن هنه باوریوان به خودیتی لب اولانای. جوانار تی گوتن مروفن به اول یانجی لادینی. اف یک آدو امین لناوین کنیسه اتخوازم جور بیجم جبونا عنوان نصب بکن. دستپیک دل سر مسیحی هاد گوتن مسیحی او جی الباجار انتاکیا ابون ویچاقی. انتاکیا باجارک باجار سوری بو. بشتی ویر ناوی کاتولیک خوکرن یعنی کنیسه هفگردی. بشتی کاتولیک ارتودکس درکتن یعنی ای راست. بشتی ارتودکسا پروتستان درکتن لدیجی کاتولیکا. گوتن و اون دوری کتابی کتن گرکون فگران کتابی. جناف پروتستانتا انجیلی درکتن. ای گوجوارتی گوتن لگوری انجیلی. پروتستانت یعنی ایگو پروت کرن. ایگو لدیجی کاتولیکا سکنین. جبروی که ابناف واحد کرن. يعني إيجو خستن مسيحيتي صار الراست بكن. اف داستا كنيساده. في تالي شهودية هو أمور من دركتن از هيفيتكم قون قف سرواده ندن. أفانا كنيسين أفيجو مقوتن كاثوليك أرثوذكس إنجيلي لدجيوانن. كاثوليك أرثوذكس إنجيلي دجين هفدو تكليان بهفدور هي اللي بشهودية هو أمور من رتني. آسيا من ملتين لجمع مسيحي أرمن سريان كلدان آشور وكي دنجي قالك ملتي مسيحي هنا ليه ملتي قول جمع بون أرمن لالي أرمينيا ووانيبون سريان آشور كلدان لالي عراق سوريا كردستاني سلاح ورزي رزان شيخو جبوه.